Tende nga raw din irugi ti panakaibasa ti problem of the day nga napadayawan nga may kanbiag ita nga malem ti problem of the day ni Lin iti Ilocos Norte nga ina pinauluan iti dakes nga apal. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam Alin. Dear Cassie. Sakbay man ti amin kablawang kay man itinaragsak nga orasyo di tanemar si studio. Kasama tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti deti nga programam. Ilingid na klatan iti nagan Alin. Tubo ken agnanaedak iti Ilocos Norte. Iti laeng kalabes kasinyong ket pinanawan na kamin ti asawak ken ti ama ti anak ko. Nasakit tinaramid na, nasakit tinapasamak. Ang emjak mas daaw, tinaramid ti asawak, taamok no anya ti rason na. Kella at ngamin kasin nga naaddaanak iti sakit. Ket ininot nga nagbaliw ti langak wenno itsurak, rason no apay nga saanen nga naesem kanyak ti asawak. Simuroten iti sabali a babae. Age maging gaita burbur tsa pay laeng kanyak no anya ti gapuna wenno nagtaudan wenno naggapuan ti sakit ko. Tas sabsabali deti nga sakit ko. Saan mat nga masungbatan dagiti lisensyado nga doktor no anya nga talaga ti nangrugyan ti sakit ko. Adda dagiti agireseta iti agas. Angim awam mo't ti epekto na, awam mo't ti pagbaliwan na. Kella at latan kasin yung nga imres ti bagik gaputa manmanuak nga makaturo na saya at iti rabii, kanayan nga agsaksakit ti ulok, kanayan nga agsaksakit ti bagbagik, dinto nga napigsaak mo't idi. Gapo iti dedo nga kinapigsak nga agtrabaho, gapo ti kinalapsat ko wenno kinapusaksak ko ket adu idi kasinyong ti matmat gadak. Nga uray no saan nga agtrabaho idi ti asawak, nga uray no mammartek ni Robert nga asawak ket mabiyag ko ti pamilya. Banag nga apalan dagiti dadduma kanyak kasinyong. Angem awanen daydi kinalapsat ken kinapusaksak ko. Tamalaksid nga agkakapsutak, sana ka makaturturog, agsaksakit tinaduma-duma nga paset ti bagik. Nang rigi pa idin nga agbudo-budo, ti kudil ko, kang runaan na ti rupak kasinyong, iso nga, saan meten nga nalailo ti asawa kanyata. Gapo sigurado nga gapo iti langak. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong, kastiu man nga inak isalaysay ket irugik man, idita kapigsak pay laeng ti mangged. Idita nalapsatak pay laeng iti imatang iti tattao. Ay na, nagsayaat ka nga talaga, Lin. Imaynak pa nga talaga dinahanon dito balay. Ket narigat met, mare, no saan ka nga patgan. Ala, mare kung kunay pa kanyak, orin awam mo ti pagkumadrean ta. Alakat marilatan ata into no sumarunong aganakak wenno into no aganak ka akat pagkumadrean tanto. Sika siguro maring Lin anya ket api sika maring Queenie. Ala ket amumet maring Lin nga nabayagin nga pinanawan nak ti asawak ken awanen ti panggep na ngagsubli. Oh, api nga pinanawan na ka ti asawam. Jakman amo kaday jay nga tao. Ket napintas ka mo't maring Queenie. Isupay Jak amo nga rod. Siguro nakasapol iti mas napinpintas. Wenno ti adda kwartana. Ket sika maring Lin. Sigurado laki di nga mapasarunwan tupay data anak yo. Nang runa ket ni kapigpigsaan pay laeng. Ay na narigat nga mapasamak daytan. Taapay mo't maring Lin. Kakasano, panay trabaho mo ti asasikas work, ta sadot mo ti naasawak, sa pala mamartek.
Uri man mamartek ti asawam, kapigpig sana pay laeng mat. Kin maysa, natairlat at asawam. Nagswerte ka nga talaga, Maring Lin. Ha? Api ko mamat nga ibagam nga swerte ak. Kat syempre, napigsa ka nga agtrabaho, nalaing kat sales talk. Sa napintas ka, natair pa'y ti asawam. Awin ang mamartek, uri pa'y Kat nasalun at pa'y ti anak yo. Di lang mati pagyamanak. Ta amin nakasapulan ti anak mi, kabailak mat nga ipaay. Wun ata na, basar iti istoryam ko, nalaing kagay mga glako kadigiti na dumaduma nga bambanag. Daga, house and lot, urean niya nga mabalim mo ilako. Ay na, gagangila nga aramatik ti pigsak, deti kinalaing ko nga sumanao, sumarita, tapno no makalako akmat tapno kumita tano ay na, no awan ti ububraek, no sa anak nga galibtak, baka no, agbisin ti pamilyak, nang runa itikas na nga galad ti asawak. Api nga mimot mamartik mo ti asawa, mare. Diyak nga ron amuking kwa tamanibod idi dakkel ti matmatgedak. Kampante madlatan nga uri no saan nga agtrabahon. Uri no agbarbartek latat ubranan, Maring Queenie. Sana bali, ibusan nga ron dati linutok nga kang kanan. Aguni kan tulat kayat mo tumanan nga maramanan ti lutok nga kang kanan. Agpasyarin nakla dito Ay, awan ti danag. Awan ngamin ti gaygayem ko dito lugar tayo. Sipod idi na ikamangak dito awanin ti gaygayem ko. Nang ro naman idi pinanawan nak ti asawak. Na ikamkamangak ba't lang or dito Imbaglakit din Maring Lin. Sa bali ka kadigiti daduma. Anya ti kahit mo asawen, Maring Queenie. Ket sika, kayat nakngagaygayeman. Iso nga manipod idi nagsiningid tan. Saan ako na maborboring. Ken maragsaka na, at least, adan ka sarsarita. Sige. No umay ka dito ilutwang ka akanayon, iti merienda, Maring Lin. Asin no, kunam, dinagapwam. Lin, anak ko. Ni Queenie nanang, dating asawa ni Waldo. Dete agapot kagayan, ngayon sangpot idi ni Waldo, ang pinanawan naman. Una nang, kaapay nga, kasano ti panaggayim yo, kasano nang rugi. Diyak amo nanang, diyak malagipon. Basta the time na idi, nga, pinagunyan na, kinasarsarita na, aging nga, nakisiningid mo't kanyak. Kat, napangka iti balay da. Sa nagmerienda kayo, kunam. Una nang. Ay na, di kan sapay una amo day tanga tao. Sakit, nakisiningid ka na, kunam. Ay na nanang, awang mo ti dagas na no, makipagayamak iti sa bali nga tao. Ken kaasimat, piman pa'y. Sipod iti pinanawan ti asawanan, awan unay ti gaygayim na dito lugar tayo. Kayso nga ginayim mo matan, kasta. Kumaano malakwam mo't kadagay tatagilakom. Awang nga unay ti kwarkwarta na nanang. Diyak mo, no, paggapgapan mo ti pagbibiyag na Diyak mo, baka mo't no ada sa bali nga trabaho na, no ada mangmangtid kwarta na. Siguro nanang. Deti ti kwartayo nanang Ni anak ko. Kaano ulay dinangtid ka kada kami. Alain nyo din nanang. Kaaduna mo't ita, kawadwad mi ta. Nakalako ak manan iti lote ket papanan ako mga rod no di kadatay amin. Ay na, agyaman anak ko dakkel atulong kada kami kinitatang mo dayta ken ti kabsat mo. Sige nanang, pakumustahan yung tulatan ni tatang. Ay sige anak ko. Agyaman ulitik ti agyaman king ka. Apo, 5,000 mo tinted mo anak ko. Alaalain nyo nga tananang. Idulin nyo no saan nyo pingamasapol. Taadan to gastusin nyo no adda pagkasapulan nyo. May samot dito anak ko. Napanan ni tatang mo.
Saan pa nga nagawid ni tatang, nanang? Anya? Ay na. Kat, kasano nga roden, saan ka di nga nagluto sa pimanaw? Saan nga rod, nanang? Ay na, ay, Diyos ko. Maglakid din di magasak iti pangrabyan tayo. Ay, anya ti ginatang mo, nanang? Gimatang iti lechon manok nga paborito. Kinadamot liyempo nga isumat ti magustuhan ni tatang mo Ang awam mo't pegayam. Sigurado nga naman manin nakiinom ni tatang, nanang. Sigurado laki di anak ko. Ay, ala. Indang pa lang mangisaang. Naaglutot inapoy madamdamalaeng. Mangantanton, bareng adanton tatang mon. Sige, nanang. Oh, ay na. Anyaman nga oras nga si mangpet kan lakay. Adaraga mo bakit? Kitapi ko mga awanag. Oh, masansan mat nga kastoy. Nga tong galagawid ka kat masangpetan nak. Ay, naggapamanan. Hindi talang napanak lang na kainom. Bakit? Kanayong kalakastan, sika. Kaano nga tamat nga agbaliw ka si ka Robert? Kanayong ka lang nga agbarbarteken. Saan na bali bakit Naurin no agbarbarteka. Saan agbat nga kurkurang king ka. Maganti mara ko ba? Ay, tala ka man Robert. Oh, apa, hindi ka di mailiwan niya bakit? Urin no kasi na barteka. At tala ka Robert. Ay, mapagustuhan ka madlat Kas ko na. No, kidawam nga. Agasak ti banog mo iti agmalam ka. Aramidik man bakit? Nga uri no nakainumak iti arak. Di talat paglaingam. Imbag pa'y Imbag kidi ata dapat pakaragsakak mo't king ka. Oo, kita isulat mo tinatirol ko. Saan ko nga binaybaan ti anak ta? Pinanawak itaya ang binilin ko mo. Uwin ang di ka magayam nagluto iti pangrabyan tayo, pangmaliman. Sana ba rin mukmat nga mangisang put ka iti sidaan. Alin karot manganan. Saan? Anya? Nagpulutan na kitahin bakit? Intalatan iti silid ta. Umikan. Ay na, nakapinpintas ka nga talaga. Bakit ko asawa? Ay na. Deta ka man. Detalat paglaingam si ka Robert. Talaga Uri isulat paglaingak. Kaya-kayat umat. Bakit? Ay, agtalaga. Intan. Ay! Intan! Guguri ka! Intan! Inkape lang aglabar mo't bugong! Sige, indak ka rod. Basta urayan nagsisilid ta bagay. Ay, nakalabara kung bakit. Wow. Nakaplastaran ti asawa. Urayan na. Umay kakit din. Tani, nakaturugin ni Luis. Kung nagtubay ka. Sana nga mabalin nga apaan, wano ungtan, oray no nakaino makasumangput, takasti kunak. Siyak matlaing ti makaikat ti banog mo iti agmalimbakit. Nga ta, ewan na. Ay na, amok. Nga tunggal makapagpapasta. Naimas ton titurog mo kat makainanaka nga nasayaat. Iso nga napigsa ka manan nga mapan agsursur nga aglakoy kabigatan na. Saan ka di? Imbag pakid di tanarugso ka lata o rin kasta nga kanayong ka nga agbarbartek. Ay, deta nga ron ti sikreto na. Bakit? Di mo madlaw. Nga nung sa anak nga nakainom ka kapoy. Week. Anya? Angam na nakainom makiti anak. Ure mangkit di aguma ka. Bakit? Dito talaga mo't. Nung nakainom ka taumam nga agkabalyo kanya. Nga ure lagsak-sakit dagita patpatong kin lup-lup po bakit?
Ala, apay, saan ka di gusto ti bagbagak? Uwan mat kidila kay. Saan na bali nga, mamarte ka, kanayon ka nga maparagsak. Dini, may met kumapay no, nagagat ka mat kagtrabaho, tak tinulong ta. Agit no, agtrabaho ako na bakit, sa akto ag ginumiti arak, awan ton ti pamigsaking ka. Anya? Uy. Aman, kasta idi, saan ka di? Idi, agtartarima anak pelat appliances, tayo sumat ti trabaho. Ngem, no agawid ak, matitibagbagay na bandugak, di ka mapagustuhan no kwa. Kasta unay, kati pa nang kuskusilap mo kanyak, saan ka di bakit? Naamiris mo, pudno ti bagbagak, bagay. Iso nga, yan tangay ta napintas mo ti sapul mo, bayan nakadlatan nga, dahi to'y latan ti rol ko, iti biyag ko, biyag ta ko na kuma. Anya nga rol ni bagbagam, katimang paragsaking ka. Kumbaga, siyak, ti trabaho mo, katimang paragsaking ka. Kati sweldok lang, tay dawatek nga igatang ko ti arak ko bagay. Ni dahi to'y, ada ka dimot kastamot, yun na. Kay kaya't mga ron nga gubrak, tano, tirabi, di kan to mapagustuhan, naragsak ka nga ta. Baka di ka makaturog, awan to't pamigsamon nga agtrabaho, ti kabigatan na bakit? Anya ti kay kaya't mo? Alakid din. Adula unay nga amom, Robert. Naamiris mo kami nga po doon di ko nagbakit. Ay na. Unay, pintas mo na asawa. Alakit din. Ano mga sasawi mo? Robert. Lin, bakit? Lakay. Ay na, Diyos kayang pudno launay ibagbaga. Ananusak nga uri di kagtag trabaho. Basta tirabi, kastoy ti trabaho mo kanya. Na. Sakit nagmayat. Ape nga tamo tayo. Ibagada nga, nagmadi ti angot, ti arak. Ang imnosika, lakay. Kas na nag-perfect ti angot na para kanyak. Kas lagay ta nga angot ti arak, kit iso ti lalo nga mang parugso kanyak. Ken maisa, pudno sama ti kunam nga nung nakainom kay ti arak, kit ad-adda nga na alaing ka mang romansa kanyak. Kentunggal na kainom ka ti arak lakay. Nawawild ka lang. Kanaing ingar pa. Saan ka di nga gusto di ko nagbagat? Lakay. Malasigi. Agdata ka nga ruden. Tarabawang kan. Tatay ko nam itay. Ure agumaak nga sumakay kat agkabaliyo iti rabaw mo. Awan, bakit? Awan danag. Day tamot at ipaglaingak. Tunggal la ka inumak ti arak. Sakan tulag sardeng. Inton nasakit ton ti patpatong ken luplupong bagay. Anusak nga uri rin nabingag sakit dagiti patong ken luplupok lakay. Basta lagi di. Maparagsak na ka. Alaga ro din. Rumabaw ka nga ro din bakit? Agumakan nga kabalyugan nga. Wala kay. Robert. Imbaglakid din ta. Dito nga banag mo ti. Pangbaw-bawi amot ka nagiti pagkurkurangam.
Nga uri no sana matulungan dit. Nagsapol iti kwarta. Si kamot ti. Si kamot ti mang pagpapigsa kanya kiti aldaw ngayon nakpanagsursur nga aglako. Robert. Bakit? Robert. Nalpas ka din. Saan pa eh? Ha? Naglipas ako nangim kahit ko pa'y maminsan. Maminsan pa'y nga rikos lakay. Ay, bakit? Awan ti danag kunakmot king ka. Aguma ka. Urek saksakit to nagitapat patong kay luplupom. Sige lakay. Mapanmanen lakay. Sige. Pingakas ti lakay. Adan samat sikreto. Adya nga sikreto bagay. Api nga nakatangtangkin lahat na lakay. Api nga nagbayag kaglipas lakay. Kat kunakmut king ka, ti sikreto lang. Kat sana ka mapanog nga agtrabaho ag malmalam. Akainuma kiti arak, kat iti kastoy nga kanito nga pagustuhan ka. Ay akit napnuan na kiti pigsa, bakit? Iso nga nakapapautak, kat aguma ka akunak. Permi nga talaga ni, nagtangkan lakay. Mapanmanan lakay. Sige, bakit? Sige, Robert! Kahit mo ba eh? Saanin lakay? Anya, di mo kayan. Nasakit na kitilop-lup po kang patong kong lakay. Kung nagtumot king kabagay. Ang naimas sigurado titurog mo ita, bakit? Kat makaida na ka nasayat. Kat napigsakan tumanan nga mapanagsursur into nabigan. Nay, kung nagtupay, nakaturo ka dagos ti asawak. Siyak mo't itan ti aglipas, sulup light man na. Ay na, mare, naka-bloom-blooming kalata ka na yun. Wala tadamang papablooming lata kanyak. Anya? Di kahit nasaon? Pinagustuhan na ka manan ni lakay mo di rabi mare. Kastang agpaiso mare. Ay na, uri no kasi mo't nga mamartik ti asawak. Saan nagmat nga paayon, iti kasya, iti rabi Ala, sana ulatan Nabayag aminin nga tsak. Nabayagan nga tsak napadasa na ta. Nabayag mo tin nga pinanawan na ni Waldo. Apay, awan ka diti panggap mo nga sumapol iti kasukat na. Adamat, angem, awan mo te kadag ito Awan mo ti umar arubayan. Kawuna tadi ka mo't unay rumrumwar, mare. Nagimas na ti inaramid mo nga kankanin ita Ay, wan. Ala ka adum lata ti mangan. Talagang sika na nga talaga ti inlutuak. Ala agyaman kat agyaman nakbut impadawat mo kanyak di kiti saan mo ususarin nga baton. Uri no sa anak mat unay rumrumwar. Akit adamot usarek kas pagarigan ta mapanak agpasyar. Awan ti anyaman na. Saan ko ngamin ususarin di kitan maring Queenie? Ay win gayam. Saan ka di nga agtartarimaan ti appliances ti asawam? Ay wen, apay? Nadamag ko lang kasi naperdi ngamin ti ref ko. Iso nga napanagimat gatang ti ice itay nga nang palamiis ka deta juice nga tinimplak nga inumunta. Kabaila, kaya na ka diti agtarimani ti refrigerator, maring Lin? Amuna, ado nga klase ti appliances ti kaya na nga tarimaanan. Angem, ay na, agsasadot nga agtrabaho ita ti asawak. Ala, padasim tuman. Ibagam tuman ta, umay na kitain dati ref ko, mare. Ta, sayang mo, no saan nga maus-usar. Ipadas ko to, adumot nga minang tigiti, agpatpatirimaan nga, imbaga king kuana, angem, di namat mapantarimaan. Ta, masadot mo. Adamot nga deta, arak ti sangsangun na. Aya,
Sige maipadas mo lang tamare. Tabareng no magagat. Tapno no matarimaan mo din det yung ref ko. Tapno no tunggal umay kag merienda. Kat saan ko a problema ti ice nga mang palamiis ti inumin ta nga Diyos. Sige mare. Ibagak to no into no makaawidak. Ay agyaman ak mare. Ibagam tulatan na nga no ada mabati nayon to di allowance na ti kabsat ko. Agyaman na ka anak ko. Ay, Diyos ko. Apay. Api nga sang kakudkud mo takyag mo kang tarupam. Nabudo nga rod nanang. Kaapay, nabuduang ka. Anya tinakabuduking ka. Diyak nga rod amo nanang. Baka amot no adakinan mo ang nakabuduking ka. Ha? Sigud mat nga awan ti makmakan nga allergic kak nanang. Anya. Sa bagay, ustut ako nan. Awan mat iti makan nga allergic ka. Uno adda nga ta iti nadalapos mo nga nabudo ket nabuduan ta baging. Diyak nga rod amo nanang. Ni ay na. Naglablaba ka mo tarupa mo anak ko ti kakakudkud mo. Uwan nga ron. Ay na, naggatal. Diyak pulos nga mapigilan. Saan mo unay mo't nga kudkudin at mga numasugat mo't takudil mo nang ron na tarupam anak ko. Katnay, sayang deta nakinis nga kudil mo. Sayang deta napintas arupam. Ay na, nagbuto, naggatal nga talaga nanang. Aray ko, ay, po, ay, nakbuto ka talaga, nagkatay. Ala, nanang! Api nga nagkalablabaga matarupa yon. Ha? Kwa, Luis. Diyan ka amo anak ko. Nabudong motlatan. Itay pailaang. Ni, uri lang masugsugat takudil yun, nanang. Kintarupa yun. Nakadadon tinagkudkudan yun. Sungarod, anak ko. Kiin kay paagasan, ananang. Nakangagpaiso yung tunubigat. Inak iti espesyalista. Kaamot no, anya ti nakabudo kanyag. Ang dito mo laing takyag kirupak tinabuduan. Ay na Diyos ko, ay kinuri diti puon ti barukong ko nagbudo. Ngay nanang. Kaslag tartaramidong pa itapuon ti barukong yun. Uwin nga rod anak ko. Ay na nagbudo nga talaga. Ay nadyak pa'y maimasin ti mangan. Bakit? Nakalabara kon. Nagbudo. Uy, ka man dito. Aguli ka man pilaan. Anya. Apay. Abay, wadag bakit kaya romansahin ka lang, mate. Saan ka di nga iso ti magustuhan? Nagbudo. Alam na, arakupin. Aguri ka man pilaan, Robert. Naggatil di kiti takyag ko. Naggatil pa ti rupa. Anya. Api nga, mate. Aguri ka man. Anak man pag... Aping inopen mo ta silaw. Kita ka na tarabudo nga kudkudem bakit? Ay, di ba ang silaw? Di ba ang ganyan? Aping nakalablabaga mo tarupa mo bakit? Iso nga road. Kingwana. Uri sa lang masugsugat ang di pa ng kudkudkud mo. Bakit? Ay, matiwa kita man. Idibim kita dito silawan. Idibim tam na mo makita. Ape ka kastamot yan. Ay, nagbudo nga rod. Nakabudbudo, naggatalay na Diyos ko. Kasano nga rod ay? Mailiwag ba kahit? Ay na, awan tumaladi ganas ko, Robert. Naggatal nga talaga. Di mo lang sardingan ti
panagkudkud ko, tarakabudbudo malatan. Ay nanad ka sa no, kapag nga makaturog ita. Ay, no kas na, awan ti labing-labing ita. Sayang. Anyang sayang? Kahit kapigsak pa ita ba kahit. Ay, ay. Ay, di kamot mangamba kahit kudkud ka malata kudkudan. Nagatil nga road. Nakadua subo ka lang. Kudkud ka man rin. Kudkud ka man na kudkudan. Kaya niyang orti maramidak. Kinapi nga kasta tilangam. Api nga nagdakkel mo tayo bags mo bakit? Kasano, jak nakaturturog Gapo ka dati nagatal nga rupak yung takyag ko. Napi nga kasta ngagpaiso. Ay na, nausawa nakmatunti ko nakatan bigatan ang api nga kasta. Anya nga api nga kasta? Kaslaki nursing mo tintarupam nga aglablabaga. Bakit? Anya? Tinay magbagam. Pachika ba? Amang amod no. Dasakit mo, bakit? Nga agpaiso, madamdama, nagpachika. Ay, winggayam. No, awan ubram ita. Ay, talaga magkayam nga awan ti ubram. Anya? Numasangom man lang, numagagat ka. Amom ni Mareng Queenie. Ti ex ni Waldo. Wen. Kapay. Naperdi ka no dati refrigerator na. Kat naamuan na nga amom tekterimaan. Kat wen kunak Kat nagkidaw nga ro. Kitkidawan na. Ngayon ka malakitaan ta tarimaan naman. Kat ni kaasimat. Ni Queenie. Wen. Ay wana. Inakto ng mga kapanganak. Yung ka talaga? Wen bakit? Ni nagalisto ka man nga nagwanlakay. Kwa. Siyempre, awan mo iti ubra kita nga bigat. Kaya may isa, okay lang agtrabaho at taapay. Nagbalbaliw ka din. Kahit nakaamiris kan, nga tulungan ako nagtrabaho. Uwan, bakit? Taapay mo't nga nakaamiris ka nga bigla. Kaya lahat mo't nga nagbaliw ka. Kaya, nga pungarta ka sa saad mo. Anya? Amangan no, mabayag deta nagatil nga kunam. Nabayag deta agbubudo ako nam deta. Nabudo nga tak yag kinrupa ma. Anya ko mat connection na ka deta pa nagtrabaho. Kahit nasawan, mabalila kag trabaho. Tawag mo ti trabaho keng katirabi ita kanayong kamat nga agbubudo. Anya, hindi ka maawatan. Ay, hindi na maawatan. Bakit? Basta, sige. Ay, nakto. Nakto taremaanen, terep, ni Queenie, nga ex ni Waldo. Ning kanto, kat ni kaasimat. Kaya anya nga itigim baga ti doktor anak ka. Ay na. Allergy ka no anana ang kastamot timbaga ti mesa nga doktor. Dua nga doktor tinapanak. Tapno na second opinion kung nga makuna angin. Nagtumarak mo dati intad nga aga sinreseta. Dagat madimot lata na nang nabudo matlata. Ay na. Anya nga taaya dayta. Saan nga ta nga anya nanang? Saan nga ta nga anya nanang? Saan nga tanga natamay ka, anak ko? Anya? Nakulam. Baka adan ng tamaykin ka. Sino kumamati mang tamay kanyak nanang? Kit awa mo tikap apak. Sa bagay. Nalaing kamot nga makikadwa. Awan mo't amok nga apam. Amangan no anya nanang. Amangan mo't no saan mo akaap-apati ng tamaykin ka, wano nang patamaykin ka. Kat anya ko mga gabgapo na nga patamay naktay tao nga saan ko magkakap-apa kinawan gura na kanya, alaman? Amangan mat no adadakas nga apal na king kaanak ko. Kastakot dagiti daduma no apalan dati pada nga tao.
Pagaramidan da iti dakes, babaen iti panang patamay da, tapno no awan ti ebidensya. Anya? Oh, wine. Nasaysaya at siguro no albularyaw, wano ti mangagas, ti papanam ng pagpakitaan anak ko. Uso at pati kakastamot nanang. Adda ka di pa manamay madam ako na. Adda ka di pa agkunkulam kadagito yung kapanawin. Ay adda adu anak ko. Adu da pa'y laang. Oh, anya? Kulang amin ni nanang ko, Nana Kunching, nga posible ka no nga natamayak. Ay sala nga posible anak ko. Makita sumungsungad ka pa'y laang. Makita kon nga da sumarsarunuking ka nga nang tamay king ka. Anya? Da may sakmod lang nga simbang po diti Nana Kunching. Ay, ti kahit ko asawan, makitak, dagiti tamay mo. Nag-weird mo dito nga bakitan. Anda ka nung nakita na nga si Maruno kanya, dito nga si Shaq lang, ti may dito. Kat, paisote ko na ni nanang mo, anak ko. Nga anya, Nana Kunching. Adda iti limod nga manggurgura king ka. Gapo iti nalabas, kendakis nga apal na king ka. Adda ito nga tao, posible nga agpampamarang nga gayim mo, nasayaat king ka. Anya? Kahit imbag atay may kadito yung kanyak, tasyak, makitak, ultimo, digitin insekto, kabailan na ti mangtamay. Anya? Awan ka di iti pinatpatay mong insekto, anak, balasang ko. Awan mo't nana, malaksid ka di kiti ipis, ay, madigayam, jagayam patpatiin ti ipisen. Ta, kababain mo't kinkasin yung yun. Di kiti kuton ang amang kagat kanyak, Nana Kunching. Ay, kanda kiti agtamay, napigsada pa'y laang. Kabailanda nga pagbalinin ng insekto, dagiti tattao. Anya? Nagwirdo dito nga bakat. Agpeso nga nga makaagas ti tamay da ito. Sa bali mo ti bagbagana. Ala, kasasayaatan nga aramidam. Ayabam amin nga gagayim mo, kalugaram, karubam. Anya, Nana Kunching? Ayabak amin nga gagayim ko, kakabagyak kin kalugarak? Apay? Tapno no itudok no asin no tinangtamay king ka. Ha? Maibagayo, Nana? Maituduyo kanyak no sino tinangtamay wano nang patamay kanyak? Ayun ka ba ilak day ta anak ko? Angin kasanok nga ron nga maayaban ida. Kat agpaskin ka. Agawis ka ti ado nang runa kadagiti nasingit king ka nga posible nga nang patamay wano nang tamay mismo king ka. Angim saan mo nga ibagbaga katakwada nga umayak, nga adda albularyo akas kanyak, nga dumteng wano, makidaray iti paala, iti pasken. Angim, ore no saan mo nga ibaga kanyak balasang ko, amok nga saan ka nga makaturturog iti rabi Ay, kasano yun na amuan na nakunching? Makitak, deta tamay mo. Deta, adayan ta abagam nga nakaparabaw. Tamay mo dayta, sursurutin nakalata dayta, ket itirabi saan nakapaturugin dayta. Anya, at nakaparabaw ti abaga kakunam na nakunching. Awan mo ti makita, awan mo ti mariknag. Saan mo nga marikna anak ko? Saan mo nga makita? Angin makitak, gaputa siyak amok. Kabailak ka kitaan di kita ng tamay kong kakanditi tamay mo. Agsaksakit pa dagita gurgurong mo, ibagbagim, taulom. Usto kayo, Nana Kunching. Kasano yung naamuan? Kasti ko makitak balasang ko. Anya? Alagkidim ka. Agkidim ka. Nay, kagura data tamay mo.
no nakakidim ka. Ti kaya't nasiririing kalata. Ala, Diyos ko, ayan, nagbutong mo, di bagbaga na iti nga albularyo nga mangagasin. Anya nga ron tinaskin nga ramidan. Daskan nga kontraen tay tamay. Ken garay ka. Isapsapom dito nga lana yan tanabudo nga pasit ti bagim. Anya nga lana dito nana. Basta, espesyal nga lana dito anak ko. Nabanglo mo dito nga lana. Nabanglo nga talaga dito. Siyak tinang timpla dito. Ala, manuti bayad na dito nana. Dito. Adda nakasurat yan, tagarapon na, databote na. Dito ti bayad na. Ala, sige nga ron nana. Pakaamuan nakto, no nakaawis ka, no nakaumong ka ti tao, umay kunto ito do, no sino tinang tamayking ka. Alawin nana, dati ti bayad, dati lana, ken sinurukak pa yan. Ay, agyaman anak ko. Sige nga ron nana. Pumano, agawid ako. Ay, sige, agan-anad ka. Ay, awam mo ti mapukaw kay kaanak ko no, tung palim ti ko na ti mangagas. Ang nagwirdo mo, di nga bakit nanang. Ay na, jak pulos maawatan, dagiti bagbagana. Kasta nga talaga, ta isudal at makakita ka no, dagiti tamay ti tao. Kasano ko mga makita nang adda nakaparabaw ti abaga kawan makitak nanang. So nga raw, isulat makakita tayo jay. Ang ustumot amin ngayon, baganakin ka nga kunam, saan ka day? Datang ti pagsidaawak nanang. Naglaing mo day nga bakit? Napugtuan na amin nga sakit ko. Gapot ta day tangarod, ti laing na, ta albularyo nga rod. Kasla saan mo't ka nakapapati nanang? Ket day tangarod lana, pinadas mon. Pinadas ko nanang. Medyo naikat mo tibudo na. Kita effective, kahit nasawaan, ituloy-tuloy mo day ta. Ang kaslas, nagrigat man nga patsyan, di kasi nga, bagbagat bakit? Gaputa saan ka nga, sigod nga saan ka, mamati ka dagiti mangagas, wano al-albularyo, akada tamtamay. Ang mamati ka tumot siguro, numagasan na ka day nga bakit, anak ko. Awan ti mapukaw keng ka, ulitet. Awan ti mapukaw keng ka, no, padasam, bareng isot pagimbagam, katap no agsubli ti dati nga kinapintas mo ni, sa balin ti lang nga manak ko, gapo ka day nga budo-budo ka da, di ka pan nakaturog itirabi Imres pa yun ti bagim na ilin. Imbag taan niya nanang, imbag taan niya. Imbag saan na ka nga? Saan nga anya nanang? Imbag saan nakalat na nga isukat ti asawam ure kastan ti langam? Anya? Api ko mga isukat nagnanang. Ay kat amumlatan dagay ti lalaki anak ka. No agbaliwen ti tsura ti asawa da kat lumaad. Agsapol da iti napintas. Ay na. Ure kasi ti asawak nanang. Kaya't nantupay ti agbartag ng ti agbabae. Ay na masadot day jay. Kung may sa awam mo ti pagbabae na. Awam mo ti trabaho na. Siyak mo ti paggapon ti kwarta na. Iso nga dinaktulaki di maisukat ti asawak nanang. Ay. Nabiit man nga nagsubli ka, balasang ko. Nana Conching, medyo effective dati lanang hintad mo kanyak. Kat, dagos mo't nga, naguduan ka, baka maibusan ko na, kat maibusan na, kat awan to ti istak ko. Isa nga mayak tagumatang ulit. Ay, nasayaat no kasta. Ang, dati saan mo nga pan nakaturog iti rabi, anda pa laeng nga na Conching.
Gagangay dayjay ta nga hindi ka mamati. Ti kastoy nga agas. Ha? No awan ti pamatim, ti panangagas kuking ka. Awan ti serbina. Saan ka nga maagasan? Balasan ko. Ha? Saan mamati akmet. Ti kinagpaisuan na, mamati ak nga dati lana nga ginatang kuking ka. Ket medyo saan nga nabuduunay dati takyag ko saan nga kas ididati nga. Permi nga tipulos agsardeng na nakunching. Ay ket no addan to manen ati panagimbag mo no mamati ka. Amo. Dakes nga apal ti rason no apay nga pinatamay na ka nang patamay king ka wenno ti rason no apay nga tinamay na ka mismo nga nang tamay king ka. Anya ko mati apalan da kanyak na nakunching. Ti makitkitak nga tamay mo balasang ko. Apalan da ta kinapigsam. Ha? Apalan da ti kinapigsak? Wan ket gaputa apalan da ti kinapigsam. Tinamay da ka tapno numapukaw ti pigsam. Iso nga di nakapaturugan. Ken pagsakitin na ti bagbagim tapno awan ti pamigsam nga agtrabaho. Apalan da siguro ti trabaho. Balasan ko. Sino ko mangarod ti mangapal? Sino tumapal ti trabaho? Ket awan mo ti badbad de ka kasabali nga tao. Ken maysa apalan da pay ti kinapusaksak ti maysa nga tao. Ket makitkita ken ka. Adda ti mga apal iti kinapusaksak mo balasan ko. Ang imasino ko mamut. Saan ko mat gararamaten ti kinapusaksak ko tapno no manggundaway iti sabali nga tao. Araramatik laeng matapno no makipagpagayamak nga alisto ag makalakong yung saan nga pananggundaway dayjay. Kinapalan da ti kinaurnos ti relasyon nyo iti pamilyam, iti asawam. Anya ko mati apalan da iti asawak na ananakunching. Idinto nga sadot ti asawak awan pa'y trabaho na. Kasano apalan da kumakit mamartek ti asawak. Ada siguro kinapigsa ti asawam nga isut apalan ti sabali balasan ko. Ha? Ti asawak? No napigsa ko mati asawak agad ni agtrabaho ko maa. Sadot tupay ti asawak. Ang makitkita apalan da ti pigsa ti asawam ada sabali nga pigsana. Sabali nga pigsana? Dito nga ta pigsana nga mang paragsak kanya. Tunggal rabi Agan anad ka balasan ko. Apay nana. Mga no agawen da. Tamayen da pa'y tipigsa ti asawam. Anya? Nagbirt nga talaga dati nga bakit? Ala, dati tibayad ti lana nana. Indak nukwan kat ni agal alistuak. Ala sige anak ko. Datoy, ti lana. Nagsubli kang ako nam. Ijay, ayan ni albularyo nga kuncheng. Una nang nagsubli atap na no gumatak dati lana. Ta effective. Ang hindi kiti bagbaga na nga, ay na Diyos ko, ayaw relasyon gar ti dudot ko nanang. Nga apalan da ka no ti pigsak, iso nga pinatamaydak. Iso nga, saan ka nga napigsa. Kat agpay sumay, ti ko na ti bakit. Saan ka di nga kimapsot kan, ta nagsakit nga rod ti ulo, magsaksakit ti bagim, saan ka nga makaturturog. Isa, rason no apeng nga, imbes nga ingkag sursur nga aglaklakaw. Saan, nagpupupok ka matan, at ibain mo matan, data rupam kan, data kudil, tatakyag mo nga, budo-budo. Agpaisot ako na yun nanang. Bakit di ata, ado ti urnong mi, ado ti urnong ko. Iso ti araramatin mi nga, busbusen mi para itinal daw. Iso nga uri, mabayag nga jakmat mapanaglako akot. Kabailan mi mat ati agbiag. Kasano nga roten no saan to nga aglaing dayta. Kasano nga roden no di kanto maimbagan ket di kanto di mabaing kan to nga mapanaglakaw.
Dagdagik ton ti asawak ang bugtakik ton agtrabaho at ison ti agtrabaho ta isumot ti awan sakit na. Ano mabugtak mo no mabaon mo Angin kumusta mo ti asawam anya mo ti reaksyon na iti kasta nga kasasaan mo anak ka. Diyak amo nanang. Ti nagpaisuan na. Kasna diyak pa hindi makitkitan ti asawa kitag malmalom. Sa kami lagkitan iti rabi angin muna mo na makaturog ay umunamot nga maturog sa siyak no mabalbalin kat liklikak ti asawak ta jacket na makikita na ti rupak nga kasto nga budo-budo kasta mo ti takyag ko anya nga di kay kikita ako nam jak pag di malagibin nga da asawak na nga ta problema klaon ni ti budo-budo kin no mabalbalin jak kahit nga makita ni Robert nga kasto ti langa nay madin malipatan pa nga da asawam. Robert? Lakay? Nanang, napananiti tatang mo? Yakam mo nanang ti ko na itay. Mapanagtarimaan iti rep. Ha? Ref? Napanagtrabaho, kasta? Siguro nanang, ang ti pagsidaawak kini tatang. Apay. Kanayon nga ibaga na nga agtarimaan ti rep, inaldaw nga sutrason na. Angim anya. May mesa mo lang nga balay ti papapanan na. Ado nga ta ti rep dadya nga balay kunak. Sino nga balay? Akin balay ti papapanan na. Ije papapanamit no kunanang. Detigayim mo nga ni... Ni... Nagan na nga minin. Sino nga gayim ko anak ko? Ni... Ti taga kagayan nanang. Ti asawa din ni Tito Waldo. Ni Queenie? Ni Tita Queenie. Apay mano ka di trip ni Tita Queenie, nanang? Apay damagim naman o rep na. Kit talual dawin nga isulat papapanan ni tatang. Ay baga na nga mapanagtarimaan ti rep. Di na pingatan na tarimaan. Itawam saan ba't nga umabot ti. May saal daw nga tarimaanan na ti may nga ref anak ko. Baka nga rod talo ti rep ni Tita Queenie. Saan? May salaan. Ngim sigurado ka? Nakaamwam? Kit no rumwar di tatang. Rumwarak met nga mag-iayam. Kit makita mo tinta kalsada no. Ayan ti balay ni Tita Queenie, nanang. Kaisumot pagturungan ni tatang. Anya? Makitak pa no ka nga rumwar kalpasan ti may sawe na 2 oras. San tumapan makiinom? Robert, saan ako nagbubudo? I mean, saan nga nabudo ti takyag ken rupak? Ta effective na ti lana nga ususarek. Saan ka makaturturog ti rabi nududuma? Galing ka. Bakit? Kahit kung harod nga ti makaturog ka na sayaat. Kahit di maturog ka na, sabi nga naskin nga istorbo nagpaimat. Bakit? Uy. Amumlatan natin kahit ko asawan. Anya, di kahit masawan. Alin. Anya. Kahit amumlatan Diti pang paturog mo kanyang nuko Anya nga ro na magpaturog. Yung minom ka mo ti arak ka kasi kanyang kanap na makaturog ka nga na sayat. Bakit? Saan nga arak? Di kahit ko asawan. Anya nga ro. Makatuloy. Ang tataka. Abay. Ako na naglanit mo dito, takyag mo. Naikan nga tilana. Sinapsapwak tilana tapno no hanga na budo. Burik. Abay Abay aprusam na ita. Di ka di mailiw kanya. Nay, apo nagsakit dito. Apay. Hey. Kagasano kagimotong ka, tulangan ka mo, nagsakit mo dito. Anya? Unay ka mo. Parang nabawang ka lang, masaktang ka.
tulang nga ro, diti tumamtama kanyak. At kasano nakakutong kamatan, kimuto aklaan, kasta kamutan, nagbaliw ka. Alan mga asin. Ay, mo na yung mutan. Api madi umingar na ito. Aguri ka. Madilad ta. Madi, makaturugan. Anya, awan nga pigsak. Tanapanak nagtarimaan ti refrigerator itay. Napanugak. Nabang ka nagtarimaan ti refrigerator? Ni Queenie? Wen. Api katalo aldawin ngayon katartarimaan di refrigerator na api di mo lang matarimaanan. Atungar ti perdina. Kagkaputan nagtarimaan ka. Madi umingar na ito yan. Sigod ba't ka umingar? Ano sana nagtrabaho? Bakit? Angam na panakbot nagtrabaho kay di Queen eh. Iso nga awanan ti pigsak. Ita nga rabi eh. Anya? Pigsak amin na pigsak itaye nagtarima anak ti refrigerator ni Queen eh. Madi aglamis di refrigerator na. Iso nga naksubyanan no bigat. Tabareng no mapagbalin konton ti refrigerator ni Queen eh. Subli ka man no bigatan. Uwi na. Kasi niyong kaday di nga rabii nagpanpanunutak itinauneg. Maburburtsa anak. Daapay nga nakabaybayag madlaangan manunga aldaw di madla matarimaanan ni Robert te refrigerator ni Queenie. Idi simbaruno nga nagsarita kami kininanang impudno na kanyak nga maysa ni Queenie kadigiti pagatapan na nga nang tamay kanyak. Ang imkasla tsak mamati iti tamtamay ng runa kadigiti ibagbaga di bakit nga mangagas. Apalan da kanot pigsa, ti man namay, kabailan na nga pagbalin ng insekto ti tao. Kasano ka mamatikin ko anak, ti wagbagana kat nakawirwirdo. Dagiti balikas na, dagiti wagbagana kat ibagbaga, dagiti tao nga saan nga nalimpyo ti panagpanpanunot na. Nga ibagana nga damang sursurot kanyak nga nang tamay kanyak, idinto nga awamot makitak. Ibagana nga da nakaparabaw kanyak, diti abagak nga iso tinang tamay, tamay ko. Nga iso kano ti mangririing kanyak ti rabi iso kanyak makaturog. Ore asin numot mamati ka nga ron ti kasi nga pag nga tao no kasi mo ti isa sa una saan mo ka nakapapati. Iti agdama kasin yung agatapak iti asawak nga da sa baling aramiden na. Ang no palpaliiwag mo't kat kaslawam mo't. Tunggal makita kin kasaritak ni Queenie kat sigud mo't nga kasi lahat nga naisem nga ilutwan nakpay kadagiti kangkanan nga kangkanan nga saan ko pa nga naramramanan ta ije kano kagayan ti nakasursuruan na nga agluto ti kakasya nga kangkanan. Maburbur siya anak launay kasi no anya ti mapaspasamak kanyak. No da kayo ti adda ti kasasaad ko patsenyo ka di kasi nga mangagas nga nagwirdo dagiti bagbagana. Basar kadagiti sa laysay ko kasi yung kastamatan kadagiti agbibuya. Anya ti amuyo nga rason no aping nga kilaat nga nagsakitak nga agbubudo dagiti imak kastamatan ti rupak. Rason no aping nga saanen nga nalapsat ti langak iti imatang ti asawak. Iso nga awan mo ti ganas na kanyak. Ngayon ma-appreciate ko ti asawak. Ma-appreciate ko ti asawak ko naggaputa sipud idi hanak makaubran idi sa anak kon nga rumrumor nga mapanaglako at damot initiative na nga agtrabaho mo ten kahit na mo ten ti mapanagtarimaan iti appliances ta iso mo ti skill na isot amuna nga trabaho. Iso DJ ti ma-appreciate ko kini Robert. Kasi no ko irresponsable nga asawa iso na, irresponsable nga padre di pamilya, uri makitkita na nga hanak agububra agad. Awal ako makinkuha na.
Itultuloy lang lang akong matikinasadot na, kinamamartik na. Ay na, maulawak ka talaga kasin. Jak amo no, anya talaga ti problema, jak amo no, anya ti sakit ko, ken jak amo kang runaan na no, anya ti makapaimbag kanya. Tauri no, adalana, nga gapo iti bakit nga, apply ko nga, mangikat mo't pansamantala, dati budo na, di magsublin tumanan. Kat kabayatan nga isursurat ko, dati pakasarita kasin yung, dati may samot, nga imak ket agkudkudkud manen gaputa nabudo ti rupak nabudo ti takyag ko pag sinublatek na nabudo met deti mesa nga takyag kuno kwa. Ay apo nagrigat deti nga kasasaad ko. Balakadan dakman kasin pangaasiyo no anyat ka sa sayatan nga ramidek agsubli ka di iti lisensyado nga doktor ket bareng no addan makaibaga kadakwada ti pudno nga kasasaad wenno sakit ko. Dahil di nga ron di makabuklan na pakasaritaak ket sabi ko magat nakaibatit adal liwliwaken pagsarmi nga tibiyag kadagiti aming nga nagbuya. Agyaman ak launay kadagiti makaited ti balakad ken agyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga nungurnos dito nga surat ko ken ti panangted biyag mo. More power to your program and God bless everyone. Nagbuto nga talaga. Malpas lang nga rutin, maudi lang nga rutin nga pasit deti surat ko. Aggatil man, Diyos ko. Tuy aggagatil, agbubudo, nabuduan nga pagayam mo. Lin, iti Ilocos Norte.